Dobar dan Loganimusi. Dakle, u momentu snimanja ovoga videoklipa, jučerašnji klip u kojem sam vas pitao da lajkajte ako se vam ikad valja u životu, ako sam vam ikad valja u životu, ima skoro 700 lajkova. Dakle, hvala vam što ste to uradili, poslušali, lajkali. Za svaki lajk ja ću iz svog džepa donirati 10 centi kako bi svi mi pomogli žrtvama Hurricane Irma. Tako da smo mi kao Loganimusi dakle donirali evo nekih $70 za okružit ćemo. Na taj način bar na ljepši neki kulturni postupak pomogli ovom dunjaluku. Stoga u naše ime ćemo donirati ovu lovu. A sada nastavljamo sa klipom. Ajde beže kurac. Svako dođe do jednog momenta u svom životu kad se mora uputiti u dubinsko razmišljanje. Ne samo površinsko, ali dubinsko. Zajebavam se, nego moram malo sebe sam prcati na neke stvari koje sam prije radio. Kad sam želio da spasim svijet, kad sam želio da budem Batman, kad sam želio da budem Green Lantern, Superman i Hulk i da budem stvarno ona promjena na YouTube koja će donijeti poboljšanje svijeta, koja će svim jednim klipom na svijetu spasiti sve ostale klipove svijeta. A šta ću ja mijenjat svijet? Što to meni treba? Jest da sam ja pametan momak, ali bi ispao glup kad bi ja želio da mijenjam, brate dragi, svijet. Ali me prca to malo, znaš, prca me. But I gotta be like river and be flow like mountain sky. Nemojte sad shvat neozbiljno i pogrešno, ja kompleksaša puno volim. Meni je recimo gotivno, inače kad nekoga gotivim volim ga ovako malo iskopirat i volim da koristim njihove fore. Zato što mi je fazon i kažu da imitacija najveći kompliment kojem neko možeš dati. Ovim putem želim da pozdravim kompleksaša Amara, da mu kažem, brate dragi, rekao sam onoj svojoj šefici da ona mora biti kao rijeka, da teče, brate dragi, znači nema analize i paralize, nego radimo ovaj klip kako je Bog zapovjedio. Klip. Dakle, Vaha, nemoj puno da analiziraš, već snimi ovaj klip i kaži kako misliš, šta misliš i zašto to sve misliš. Zato što ipak, mislim, pametan su momak, nema veze ako ljudi budu hejtali, nema veze što će ljudi pisati u komentarima, vidi seljaka, jarane, on će sad nama pokazat svima, balan halo, ba ti nešto doniraš tu, ti nešto mijenjaš svijet, hoš ti svima sad da pokažeš ti neki humanitarac, jel, ti to hoš da uradiš, koristiš Amira Hadžića i prozivaš njega sad opet, hoš njegovo ime da iskoristiš, da ljudi kliknu clickbait, pa pizdo jedna dijasporaška, znam te bolan, pa ti si gnjida jedan jad bolan, znam te bolan, karakteru jedan oholi bolan, šta ćeš ti bolan, hoš ti sad s ove tastature ustanem i napišem komentar u caps lock, jer me niko u životu ne sluša, ja moram ovako da pričam zato što ću izgubiti faču da ti je movačata. I tako dalje, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje, i tako da dalje, idemo i tako dalje, hajmo der, Vaha je poludio, la. Ali nastavljamo sa klipom, jer me boli briga šta će ljudi reći. Ljudi uvijek nešto govore i pričaju, ali nikad nešto ne kažu i ne pričaju. Stoga mora biti neki šupak, mora biti neko postojat, koji će uzeti koga boli briga i ona stvar. Čundas, sa vama od 87. Samo taj odrastanje, odgoj, sklonost ka radu, znaš, nekako odmiče ženu sa sela od egzibicionizma gradskog, od otuđenosti gradskog, znaš, ona je... Ima nešto u tim seoskim ženama, znaš, svo to odrastanje. Šta vam je bolo, nećemo danas Amira prozivati, danas ćemo vas prozivati. Džaba što sam sad kupio, znaš, municiju, malo teatrično, znaš, da vam napravimo zanimljivo. Jel moramo mi to praviti vama zanimljivo? Jer ako ovo nije zanimljivo, ove svađe i sve ovo, vi to nećete gledat. Ako vi to ne gledate, onda mi nemamo pregleda. I kad mi ne budemo imali pregleda, onda mi nemamo pregleda. I onda postane analiza paralize, kantaša. To mi nije problem više. Dakle, Amira Hadžića prozivaju plagijatorom već od davne 1400. godine, kada je Shakespeare prvi put počeo da piše svoje sonate i svoje igrane, te neke pričice, Hamlet i Richard V, 18. i tako dalje. Još od tog vremena Amira Hadžića prozivaju plagijatorom i nekoga ko kopira Ray William Johnsona, ko kopira Željka Pervana i tako dalje.
Ali je fazon u tome što to nije ništa novo. I stvarno ne znam što je to sada došlo ko neki Tobe Arabu, oh my god, knowledge. Zato što to stvarno nije neki, oh my god, Tobe Arabu knowledge, kontaš. Evo ga, garaža se otvorila. Ulazimo u moje misli, u moj svijet, koji ćemo početi malo da mislimo vanzemaljski. Gledaj Bolan klošara u čemu on snima. Gledaj hoda Bolan u nekim uskim trenericama, jarani. Gledaj ono, vidi ka Bolan, znači on nešto hoda. Pazi ovo, pazi ovo. Vidi Bolan klošara Bosnije, onda stoji Bolan Balkanac pravi, jarane. Sam nešto, on nešto, samo u torbica ona pederuša fali, jarane. On će biti pravi peder. A šta me boli briga, vi volite ovo da gledate, vi volite kad se ljudi prozivaju. Nemojte misli da sam zaboravio kako je bilo s onim klipom sa Nixom, kad ste sve mislili da lika prozivam. Smradovi jedni, naravno nisu svi, ali ono glupa većina. Ali ako uzmete ovo što sam govorio o Šekspiru, u svakoj Šekspirovoj drami, u svakoj njegovoj literaturi, njegovom komadu literature, možete naći, dakle možete naći, ovo vam citiram, možete naći primjer neke stvari koje danas postoji. All the world is stage. All the men and women merely players. Šta Bolan ti tu men sad nešto čitaš Šekspira, Bolan, šta to ti hoš da pokažeš da znaš engleski čitat, jel? Ti tu nešto humantarac, jedan pederu, jedan što nešto tamo piše, nešto on radi, on nešto tamo dijasporaš, jedan propali jadu, Bolan, nemoj ti sad ustanem, Bolan, caps lock ti napišem, a ne moram... Dakle, sociološki kad pričamo, sve i jedan zapis možete o čovjeku ovdje u ovom Šekspirovom zapisu naći. Možete opisati čovjeka u cjelokupnoj, njegovoj historiji, u njegovom ponašanju, u ovom Šekspirovom, dakle, zapisu. Stani Bolan, ne vjeruj, a jel to sad govoriš da Amir Hadžić nije plagijator? Ti s meni je zbunio, Bolan, Logan. Da nam ozbiljno kaži, Bolan. Halo, hoće li ovo, hoće se koja cura skinuti ovdje da vidim, Bolan, farma, halo. Reality show kreće. Da se vratimo na ovaj moment kad smo skupljali municiju, dakle kad smo svi skontali sad će Loga prozvat Amira Hadžića ponovo. Koliko puta vajde rekao Amir Hadžić u ovom klipu, jarane, možda čovjek gladno naplati reklamu, jarane, 10 feninga po svaki put, ko što si rekao, jarane, dobra je to sigurica na dan, cener, jarane, idemo, sa pravac u premijer, jarane, kladimo se džeka, neka sigurica, nemam Bolan koga prozvat, ali ću vam reći ovako iskreno, moramo imat nešto u ovome cijelom videu, dakle, nešto što će zapuhtat vas da mislite kao, jao, pa zašto ja ovo gledam, Vahide? Molim te, Vahide, kaži mi, daj mi neki razlog, da naprav to malo zabavnije, Vahide, de prozovi nekoga. Kad smo skupljali municiju, jel, protiv Amira Kobagi, dok sam vas malo furu i dok sam vas malo ložio, slušali smo Đerka Pervana kako govori o nekim, seoskim damama, te ovo, te ono, kako njih treba dovesti, koji nisu urbane, nisu pokvarene od ovog svijeta, te ovo, te ono. Znaš kad sam ja to čuo? Kad sam imao nekih 17-18 godina. Znaš od koga sam to čuo? Od Eddie Murphyja. Eddie Murphy je, dakle, napravio jedan stand-up comedy special. I sad on priča jednu priču, kaže, kako od Paul McCartneya men se čini žena, u to vrijeme, oženio se lik i kao hoće li on uzeti onaj prenup agreement sa njom, uzet će mu sve pare. I sad on priča smiješnu priču kao kaže I won't have Eddie. I to je postalo popularno zato što on je pričao kao Boraz, ja ću sad otići u Afriku, kaže uzet ću neku bucktooth African bitch koja ima bone through her neck, kaže I'm gonna marry her. Znači nju ću žen i dovešću je ovdje. Samo je problem, kaže, ona će se za mjesec i po dana u Americi pokvart, kao, znaš, ono, kaže, bit će u smislu doći, pričat će s ovom, kao, znaš ti da on ima pola, možeš pola njegovih stvari uraditi. Šta je on uradio za tebe ovih dana? I odjednom počne ova da priča kao Eddie, what have you done for me lately, Eddie? I won't have Eddie. Dakle, isto tako što je Šekspir neko pisao, historiju ljudsku i kad je opisao čovjeka u 7 razdoblja u ovome malom citatu, pasusu koji sam ja ovako malo dramatično glumio da vam bude zanimljivo, a ja da se kurčim zato što pojma nisam imao štano na engleskom, znači zaboravio sam kad sam učio Šekspira, još na faksu, kad smo imali časove glume, da se i tu pohvalim, da znate da sam uzimao časove glume i rekla mi je učiteljica tu da sam stvarno bio fantastičan i kaže da si ti prirodni Šekspirov glumac zato što imaš, kažeš, tu neku dramatiku kad pričaš. Pa naravno da imam dramatiku, Bolan! Nije gramatiku, nego dramatiku. Balkanac sam. Kod nas je sve, Bolan, dramatično. Napraviš kafu. A ženo draga, a gdje je šećer?
A gdje je šećer, ženo draga? Molim te, ženo, gdje je šećer? Kod nas nije teško biti dramatičan, jel stoga Šekspir mi išao ovako onako, evo sad kad sam se pohvalio, bespotrebno ste slušali 30 sekundi meni kak se hvalim da se vratimo na temu. Dakle, ovo sam već čuo prije i to što je Šekspir rekao, to je rekao, ponovio Pervan i Amir Hadžić je ponovio Pervana, jel, i tako dalje, i tako dalje. Sad, da li mi ovdje komentarišemo Amir Hadžić karakter i što je on njega kopirao, ne znam. Možda lik voli Željka Pervana, nije Željko Pervan nešto popularan, nerane na YouTube-u, mislim, ja za lika nisam nikad čuo, ne znam ni ko je Željko Pervan, ali upravio sam par nekih stvari, a možda ga gotivi isto ko sam ja ranije kompleksaša malo glumio, znaš, no, paralize, analize, brate. I ono te ufati i onda ti ne znaš šta da misliš. I ti počneš da misliš, ali ti dalje ne znaš. I zato što ne znaš, ti misliš da znaš, a si ti onda glup, brate. I onda što bi ja bio glup? Glupi ljudi uzimaju ovaj cijeli svijet, a ti pametan postaješ glup, a onaj glup postaje pametan. To ti je bolan to ti hoću reći. Uzeo sam, znači, kopirao sve kompleksaša. Jel to znači da sam ja isti kompleksaš? Jel to znači da mu ja titram muda zato što ja hoću sad od njega reklamu? On je jako uspješan youtuber i od Amira, ja mu sve radim radi pregleda. Ja stvarno ne znam, ali analiza paralize, zato čekamo sad hetera nekog. Nemam šta da kažem, sve je rekao što ja hoću da kažem. On sve zna što ja hoću da kažem. Mama! Imam 14 godina. Mama, šta da napišem ovome? Babo! Daj ramo, jebote, otac, staj, šta plači? Šta, napiš mu da je selja, prodali, da sporaš, gotovo. Mam ti. Žena, on vamo, jebamo te. Jel plagijator, nije plagijator, to je faka sasvim više postala prazna priča. To je više glupa priča, cijeli Balkan je plagijat. Dobro duše, nismo mi na Balkanu plagijatori. Znaš šta smo mi? Mi samo volimo mnogo više tuđe nego naše domaće. Pa sve nam je kopirano, bala. Pa sva muzika iz Turske, iz Grčke, sve hitovi slušani. Neke bala pjesme stare po 10 godina sad izlaze kod nas. Sve nešto aktuelno, te ovo, te ono. To je bala svjetsko. Mi bala njih gotivimo. Zato što ih gotivimo, to je dobra stvar. To znači da nam laska, mi njima laskamo. U tom jeste stvar. Nemojte bila paralizirat. Nemojte biti glupi. Nemoj vas. Što će me razvali? Ja bi radije da je Amir Hadžić zlikovac nego ovi ostali youtuberi što prave reality drame scene i na taj način pokušavaju, jel, da kreiraju nešto jako kulturno. Da se vratimo na početak videa. Vi ste krivi. Vi, gledaoci koji ovo sve podržava. Vi ste krivi, vi koji tražite ovo. I ljudi su primorani. To je tako, to je istina. To se moraš pogledati u ogledalo i to priznat. I što se ja derem? Zato što sam dramatični Balkanac. I zato što ja to moram ovako da kažem. Jer ako to ne kažem... Gledaj ovo, ba jesi ti normalna, vajde, pa ti si lud, bolan, ti nisi sav svoj. Šta se, bolan, dereš u kameru, bolan? To be jaram, koga ja pratim svo ovo vrijeme. Halo, bolan, to je gluma, bolan, na dramatičan i na vizualan način pokušavam da vam pojasnim jednu stvar, bolan. To vam pokušavam pojasniti jednu stvar. Da slušajte, evo sad ću vam objasniti. A to kad vi prestanete podržavati takve stvari, kad vi počnete djecu svoju učiti kako treba, onda možemo, jel, da pričamo o nekim plagijatima i o nekom kulturnom, jel, poretku, jel, jep ga. Ne možeš ti uperiti prst u nekoga, ovdje ja uperio prst u vas, malo je ironično, malo je paradoks. Nije malo, već puno. Jel vam dajem gorivo, vi hejteri? Nemojte zaboraviti da sam uradio i humanitarnu akciju na početku videa. Koristio sam Amira Hadžića u naslovu, koristio sam i kompleksaša, sva sam pričao jarane, sam da dobijem preglede, eto vam gorivo. Sam pišite dole komentare ko da ne znam šta ćete već napisati. Halo, ne trošite vrijeme džaba. Vi dok se ne promijenite i dok ne počnete tražiti drugačiji content, drugačije stvari da gledate, da se na drugačiji način obrazujete, nema ići dalje i nema prozivanja ljudi plagijatorima. Svi smo mi mrtvi plagijatori. I nemojte zaboraviti, sve se nešto jednom već desilo. Samo ti ste nazad ako Šekspira u staru 1400. godinu. 1400. godinu. A hoćete da vam slomi mozak sada trenutno. Znate šta kažu?
Kažu da Šekspir čak nije ni postojao. Gledaj ovo, nisam obrio unibrow, moram obrijati, ispala mi ova biba čiza ovdje. Hoće li me cure više voltjarane? Boli me briga, poenta u tom jest, kažu da Šekspir nije ni postojao i da je sve one stvari kreirani Šekspira. Isto kažu da je Šekspir valjda bio tim pisaca, a isto tako kažu da je Šekspir postojao čovjek, ali da je sve ukrao od nekog drugog. Isto ko što je Edison Tesli ukrao stvari. Isto ko što svi ostali kradu svima. Budite pametni. Haj čao. Loga out. Sad kad je show gotov i kad je klip se završio i kad treba da editujem, da vam postavim pitanje kulturno ko Vahec Altaga, ne Logan. Da li je ovo sve vrijedno ili me treba biti stid zato što sam koristio imena i koristio neke stvari koje će pripojiti preglede, koje će donijeti preglede, ću pripojiti, nije krava da se donose. Pitam se da li mi treba biti stid ili sve, jer sam ja na način, nije na neki način, nego na fakat način, ja sam postao dio te scene koja mora da iscenira stvari da bi bila zanimljiva, kako bi dobila preglede i prisutnost na internetu. Da li je ovo sve vrijedno ovog svega? To je pitanje koje postavljam vama. Odgovorite ako želite. Ozbiljno se gledamo i čujemo. Logan out.